Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intaibas sa ti Proverbio 12, versikulo 4. Tinainbag nga asawa, iso ti balangat nilakay na. Ngam no mangyag ti babae, iti pakaibabainan ti asawa na. Mayarig iti kanser amang runot kadagiti tultulang na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perla, adto'y talawans mo. Itad ko kan, tada seminar ko iji laon yon. Kahit talong aldaw ko ijay. Wen, papa, agyaman na. Anak, di ka kumagbalin na sakit ti ulo ni tita Majay na. Wen, papa. Noan niya ti pangibaunan na ka, agtulnog kalata, ha? Wen, papa. Sige. Tulungan na nga rodan amang irubwat ka dagiti masapsapol ko. O sige, papa. Agyaman anak ko. O sige, ingkan Frank. Siya kun ti makaamo dito'y balay. Di kagdanag. Saan ko abaybayan ni Perla? Kasta ti kayat ko. May satay na pamilya. Iso anas kanyag pipinatag tayo. Ay, day tala ka na yun ti bagbagang. Gaputa kasta ti kayat ko ama pasamak. Sige, ingkan. Tadi ka maladaw. Agan-anad ka Agan-anad ka na yon, Frank. Kastamot kada kayo dito'y balay. Manutintad ni papamkan ka, Perla. Kwa, tita. Allowance ko iti talong nga aldaw. Mano nga rod? 500, tita. Muto yan. Ha? Anya nga iti allowance ko no alaan nyo. Basta muto yan. Tita. Yagmon ko nakmat. Sige, tita. Mabit lang nga, tayo nakalaan iti silad ko. Nay, apok, aginayad ka ang mga numaltutan ka. Lola? Apay mabisbisin ka unay, apok. Jack namin nangan idiag sapa. Ngagpapan idi aldaw. Lola? Nay, apay ngay, apok. Kwa ngamin, Lola? Napukaw ko tayo allowance ko. Ay, manan. Kastalatan, ti rason mo akanayon. Namin anon akasta, apok. Kwa, Lola? Ala, ituloy mo ti mangan. Taagsarita takalpasan ti panangan mo. Adtoy, apok. Kukwa mo na ito'y natda akwartak. Ha? San abalay? Maalak tumanan ti pensyon ko iti daytoy abulan. Lola? Nagalasmat gaya man ti ugali ti asawa ni papam, apok. Uwan, Lola. Ngam, di yulatan sasawan ka ni papa. Ti may papan iti daytoy abanag. Tadyak kayat nga agapada ka ni Tita Jane. Ay, nagsingpot ka nga ubing, apok. Lola? Sige. Ngam no kasapulam ti kwarta, umay kalata dito'y balaywan. Wen, Lola? Ay, na yun na talaga ti asawa ni papam. Di nakapay ambaw nga ipatag. Nasayaat mo tain gatangan na itinapintas abag, mama. Ngamin, dagiti gagayam ko. Pasig nagpipintas dagiti bagda. Amok dayta, anak. Iso nga rod nga ingatangan kan. Ayos! Kan kahit ko pa iti baro a sapatos, mama. O sige, awan parikot. Tay nangina a sapatos Ngamin, pasig nangina dagiti sapatos dagiti gagayam ko. O sige, mapanta ijay mol itamot laang. Taigatangan ka iti sapatos. Tita Jean, mabalin ka diti sumurot kada kayo ijay mall? Kaya't ko kumamot ti agpagatang iti sapatos ko. Apay, adda kwartam nga igatang mo? Ha? Uray pasig adaan ti gamit mo. Tutal, kasta ti maibagay kan ka. Anya? Kan maysa, itad kumat kan ka dagiti daan a sapatos ko
Anya pa'y laang ti sa pulam. Sige. Saan nga rudan? O ala, rumortan Kristi anak. Ay, Perla, agdalos ka dito'y balaya. Ti kayat ko, nakadalos kan inton nakasubli kamen. Nalawag? Uwan, tita. Uy, addan sakit di kwartayo Nagiimas ti in-order yo. Ado ti kwarta ni mama. Isu amangan tayo iti ado. Wala, tajay nagagat nga asawa. Ited na amin kanya, timatgadan na. Oh, swerte ka nga ron no kasta Angam, amom Jane. Aging ga ita. Ay ayatan kalata. Uray siyak, Jason. Ay ayatan kamot aging ga ita. Nang runa, tasika ti ama ti anak ko. Ngam idi madayo ka. Siyempre, nang sapulak iti sa bali, tapno agbyag kami nga agina. Angam itataada akon. Kaya't ko kumaakanayon tanga agsarak. Ha? Ngamin, jak maibturan adi kay makitang aginak. Jason. Ay ayatan kapayla ang aging ga ita, Jane. Kat mabalin yulat ti agawid ijay balay. Agur-urayak lata kada kayo. No api ngamin api manaw kay iti. Aklo nagbidluta tanay kirelasyonak iti sa bali. Ngamawan na sayata nagbanagan na. Kat ita, tanakita kayong aginak. Jak kayatan nga agsisina tayo. Nagkalaysa kamin kini Frank. Uray pay. Basta agsinublihan ta. Dahil ta tinapatag kanya. Wan, papa. Aging ga itakot saan da pa'y anagawid. Anya ti orasan. 11:00 iti rabii. Sige, maturog kan anak ko. Saan mo idan nga orayan? Urayak latta ida, papa. Ngamin, amangan no agungat ni Tita Jane. No jak mailokat adagos ti ridaw. Sige. Siya akong ti mangawag kadakwada. Basta maturog kan, ha? Tadi ka kat agpuyat. Papa, di yu ibagbagakan ni Tita Jane nga imbagak kada kayo adida pa'y nagawid, Amangan ngamin no agungat. Sige, anak ko. Agyaman papa. O sige, agan-anad ka akanayon. Narnakanan ni Jane. Siyak man lang ang timang sumbat iti cellphone na. Saan mata naka-phone book ti umawawag? Hello? Asino da ito eh? Hello? Siya asawa ni Jane. Apa si kati sumungbat? Sa dinutayan nyo? Ni Frank. Kaya't ko akasarita tasawag. Itod mo kuha natin cellphone. I-off ko man lang ang cellphone. Makaam mo ditan. Awan bibiyang ko no agapadaman. Nasaysaya at pahikit dia. Tapno agsinublian kami kani Jane. Sa dino ti papanam, Perla, ta nakasukat ka. Inak makimisa, tita. Domingo ita. Kat inkam makimisa kadagiti gagayam ko. Agsasarak kami iti simbaan. Saan ka arumwar ita? Ha? Nangag mo timbagak. Saan ka arumwar ita? Gaputa ado tilalabaam akawas mi kini Kristi. Kwa, tita. Aglaba akto inton sumangpeta. Saan ang mabalin? Nasken ang mailabam adagos dagiti kawas mi. Agyamanak, nakapaglaba akon. Ibilag ko laangan. Sana bale, tanala ka ang mamagaan. Tanaispin. Ha? Addan ni Papa. Papa, adda kayo matgayaman. Mabisin kayo kadin? Mangisagana ka di iti kanin nyo? Adan sangpot ko merienda, anak. O sige, Papa. Siya kunti mangisagana. Saanen,
Ituloy mo latan ter aramida. Ay, huwag kayam. Rimwar ka di dati Tam Jane kanti anak na? Wen, papa. Iso ang pinaglabanak ni Tita Jane iti nagado akawasda. Anya? Angam, awan anyaman na, papa. Agtong palaklatan iti kayat na. Tapno saan nga agungat. Napanogak. Kaya't kunti maturog. Okay. Maturog ka na tan, Frank. Isimpak pa'y dagito'y kawas a kinupin ni Perla. Ay, adawag ko. O sige, sungbatak pa yan. Hello? Apay anas kan nga umadayo amang sungbat iti cellphone na. Jason, di kagdanag. Umay kaminto kin ni Christy di tabalayo. Kailiw kayo, Jane. Jason. Jane, kailiw kan. Kailiw ka mo din. Ngam di kagdanag. Umay kaminto iti anak na. Di ta kaminto amaturog. Sige, panawa mo ta asawam. Tadatan ti agdan na. Total, siyak mo ti ayatam. Wan, ay-ayatan ka launay, Jason. Sige nga, Rod. Bye. Bye, Jason. I love you. Umunag ka na. Nakigtot ka ang nakakita kanya ka. Jack amo agul-guliban naggayam. Frank! Inayat ka itinapudno. Inaklon ka nga oray may saka man nala i J-Club. Binadwan ka. Impaay ko ti amin akayat mo. Ngam kastoy pa iti isubad mo. Kuwa, Frank. Sana po... Naglawag anangag ko dagitim balikas mo. Bayat akasarsaritam ti lalakim. Nga awan sa bali. Nuditi ama ti anak mo. Frank... Isa, sige. Nawaya kayon apumanaw diti balay ko. Itamit lang. Pumanaw kayon niya gina! Itaman pa'y nga imay ka, anak ko. Adda ka di parikot mo. Pinapanaw kong ta dyan kanti anak na. Ha? Diyak amo nagsinubyan dagaya man iti ama ti anak na. Ay, kinapudno na. Diyak magustuhan ni Jane, anak. Amom ka di anak kakaasi tar aramidan na iti anak mo. Mama. Namin anon nga imay dito'y balay ni Perla. Mabisbisin. Gapo tati it-itad mo nga allowance na. Kat al-alaan ni Jane. Anya? Iso akanayon ko nga ikan ni Perla iti kwartana. Tadyak kayat amabisinan. Di na kayat ti agipulong ken ka. Gaputa di na kayat nga agapa kayo ken ni Jane. Anya? Naimbag pa'y ti anak mo, taman akam. Ngam ti asawam ngay. Nagbidutak anang ikalay sa kunkwana, mama. Anak. Ita. Nalabit niyag dindinada ni tisigod a karelasyon na. Ala, tinasayaat nga aramidam anak ko. Ipamaysamon ti atensyon mo ka ni Perla. Pagadalam, saan mo abay-bayan? Ay, ipagarup ko no ay aywanan ti agsyuman kan kuana. Ngam saan, tanakakaasi mo't gayam. Mama. Bayamon ni Jane. Gaputa saan ka mo'tlaan naragsak, no adda ka inagaw mo iti puso na. Kaya rigan na day tati kanser nga inot amang runot kadagiti tultulang mo. Mama. No pa'y kasta, idaw-dawat tayo ti panagbalbaliw na. Kan agbalin ko man ang nanakman. Responsable nga asawa. Kan adda ko maayat iti puso na. Tapno maipatag na ti anak mo. Nagsakit matan ti kastay, mama. Awan sa bali apang ikamangan iti daytoy. No di ti Diyos, anak ko. Sapay lang kumata makaamiris ni Jane. Kat agbalbaliwan.
Sakbay amang ngadang ka, nasken apan kam ti amin. No awan to nga ta ti pagbabawyam iti udina. Nang runapay no kalaysa ti pagsasaritaan. Sakbay ti kalaysa, nasken kumapay tinaan-anay a panagamiris, tapno saan kanto nga agbabawi iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.